ungaze ngikhohlwe ngiyaphakamisa izandla zombili lewadi engibonayo aqhubeke njalo ukuhle ayikho into embi njengokuba ama-comrade kwebhano ngazabangana into esidibanisela ipheli ubuhlungu siyabonga-ke umkhonto wesizwe ngoba usenze savulela amehlo nengqondo ngiyabonga abathandaza umfundisi labayacimeza abanye belacimezi ngesikhathi kufika ama-missionary ezangeroma ningaphatheka angiceli into esihlanisela ipheli ngesikhathi kufika ama-missionary ezangeroman Catholic Church ajasimeza salibala ukutimeza lahambisa sinelangaba nje salibala ukutimeza lahambisa hayi abantu bakasakuzwa kusho ukuthi umthandazo uyini celakalele umthandazo ukhuluma ngenhliziyo yakho usho okukelayo ngenhliziyo uphikisa ngomlomo nokukelayo why mawushisiphephungacimezi kodwa usuthandazo cimezi ubusucabajuba nentaka namathamsana nonkulunkulu yakhulula ukukunikeza ibusiso ukabona lomuntu ocimezile ukuthi ayibona ngicela uyezwini kwemadoda akhona amadoda zaphela iy'ngane zethu madoda nikhona nithuleleni lezi bhamu ezingaka uyazi wasenextoko lesibhamu esingekho emthethweni phowuthuleleni njengoba uthuli nje usabukela kude sasa uzodutshulwa owakho umntwana asingathuli ubugebengu esibubonayo langaphandle nanti izwi engifuna ukulibeka bese duduzela umlilo mukhululeke nimyeka lelizwi likhuluma uJesu ushone umndeni wakhe uLazaro ufika uJesu behlezi njengomndeni wakaphumalo lihlezi nani iy'nhliziyo zingepheli ufika uJesu kubona ukhuluma amazwi ebebengaqabanga ukuthi awakhuluma mukhululeni limyeke ahambe uthi Lazaro ukuba Jesu wena ukukhona ngeke engadudulwanga uvusimusi nisekhona bazalwane uNkulunkulu unendlela enza ngayo izinto ukwenzela ukuthi wena okude naye ukwazi ukumbona ukanye ngesibindi esingaka hawu kwakunezeza sisenako
wayakhulekeza mkhululeki nimina unancwadi yeSamuel uthi abasezwa buhlungu abasalana abasezwa lutho kodwa inkinga mama isele nokubulayo elisibhidle ubusuku nemini inhliziyo yakhe iyabalisa ngesenzo asenzile nina mkhululeki nimiyeke Makomplete asibeleke emntwini ziningi izinto ezenzeka la emalokishini awunamezela emsini o-TPV basuka la emalokishini udwengulu lwezingane lusuka la emalokishini ukugekezwa kusuka la emalokishini kodwa nani madoda ninesandla kuyona yonke lento awasabizwa madoda ukuthi thina awazi ukuzalisa ingane ungayongi ungayikhulisi njengobaba u-expect ukuthi tomorrow izoba ingane ekwazulula ekwaziphila kodwa wena awusakulona ileso sikhathi madoda nisekhona phela uma ungaphenduli madoda ngizobalala namathathe embhedeni awukwazi uzale ingane ungayazi ikhula kanjani ifunda kanjani ithi masudwebe udweba ngendawo uwena iphoza eyonke amadoda asibiza umhlangano ukuthi sibadodise ubuhlungu okuhlangene nomzona phumana ifuna sonke la siziblame unjenjenje nawe unesandla mlete ukwenzela ukuthi bekwazi ukuphila impilo esolid ukhululeki nimiyeke thank you.